Aktivnost koju bi krovna organizacija mladih istakla jeste sam dijalog sa premijerkom. Nakon godina napora mi smo uspjeli da realizujemo aktivnost koju smatramo da je jako bitna, a to je dijalog mladih sa donosiocima odluka. Posjetom gradskih uprava u gradu Novom Sadu i posjeta samom gradonačelniku Milošu Vučeviću mi smo uspjeli da pristupimo i da zainteresujemo mlade, da oni vide da nije niko bauk sa druge strane stolice, da su to sve ljudi koji su tu spremni da saslušaju mlade, da ih naučimo kako da pristupe, kako da im se obrate, na koji način da napišu jedan mail, na koji način da napišu jedan dopis. I to je u stvari bila svrha ovog projekta, da se mladi upoznaju i mislim da smo bili uspješni u tome. Naš tim čini vrlo kreativni mladi ljudi, uspješni u svojoj struci i koji daju doprinos našem udruženju i delatnosti našeg udruženja, tako da ideje se svakodnevno rađaju i mi se trudimo da ih što više realizujemo. Kroz naše aktivnosti, kroz naše programe, mi sa našim učesnicima i učesnicama prolazimo kroz teme lobiranja i javnog zagovaranja. Za mlade je bitno da znaju na koji način mogu i kroz koje procese i korake treba da prođu kada govore o svojim nekim problemima i nekim izazovima koje se suočavaju i na koji način da ih predstave onima koji bi trebalo da deluju kako bi umanjili te probleme. Jako je bitno biti stalno prisutan, slušati mlade, sarađivati sa njima i onda sve ideje naravno dođu same. Ankete i istraživanja što se tiče mladih, da se poboljša njihov položaj, su jako bitne, zato što mi koji vodimo organizacije na taj način možemo da uvidimo kako mladi gledaju na probleme, kako žele da dođu do rešenja, da li žele da dođu do rešenja, kako pristupaju nekom problemu, tako da su nam jako bitne te ankete i mi smo ih isto sprovodili tokom cele realizacije našeg projekta. To što smo uspjeli da dođemo do donosioca odluka, najveći benefit trogodišnjeg programa. Jednostavno dobile su priliku da se reklamiraju, dobile su priliku za dobrim marketingom i pre svega priliku da budu prepoznati od strane mladih u Novom Sadu.